Kei te peta ke mai ngā whakahe e pāna ki te kaupapa tāke hou a Reipa, ahakoa kāre anō a Phil Goff kia whakapuare noa mai i ngā whakamārama katoa mo taua kaupapa. Ko te tāke moni hua te waka hou ka whakarewa hiake e te kaiarahi o Reipa, engari ko te pātai ia, ai rānei ka piki te tautoko ki a Reipa i te whakarewatanga ake o te waka hou nei. Ko ia te kaipikau i tētahi o ngā kaupapa nui rawa a Reipa. Engari, kāore ia mo te whāki mai i tōna hohonutanga ki te ao. I'm not going to make any comment on what might be in our tax policy until we announce it. Heoi, he whakaaro o ētahi atu. Hei tā John Key, he ua rawa te whakatinanatanga o tētahi tāke rawa hou. It's a very complex law and you've got to make sure you don't have unintended consequences. I tēnei wā, he tāke tā ngā momo monihua katoa, mahi mai, pākihi mai. Ko tā Reipa i naia nei, me whai tāke hoki o urawa, hei whakahohonu ake i ona pūkoro. It is worth having a debate about a capital gains tax. And the reason for this, in this country, we still have an imbalance of where our capital sits, and it's tied up in property. Nō reira, he aha tēnei momo tāke. Hei tauira, ki te hoko whare te tangata, ko te tūmanako ka piki ake te uara o te whare i roto i ngā tau. Ka hiahia ana koe ki te hoko i tō whare, ko te rerekētanga o te utu ake me te uara o te whare, ko i rā te moni hua. Kei te hiahia a Reipa ki te tāke i taua moni hua. Hei ātahi rā, putai ngā whakamārama o te tāke moni hua a Reipa, kei te mārama kaore a Reipa i te titiro ki ngā whare tuatahi o ngā whānau, engari ke ki ngā whare tuarua tuatoru. E ai ki ngā mātanga tāke, he mau wā noi ho tēnā. So let's say you exclude the family home. Well, that takes a big chunk of the revenue base out. If it's only going to focus on investment properties, well then that may narrow it even further. Ko te mataku kei riro mā ngā kaireti whare te tāke hou e pikau. What it might encourage you to do is to hang on to an investment property, never sell it, but recompense yourself for the capital gain you aren't going to enjoy by increasing your rents. Hei te tai te tātou ki te ai i te retotanga o te kaupapa nei. Jasmine Pearson, Te Karere.